Ayan na naimbag nga rabi tayo aming kakabsat ken na papagayam ket adata iti YouTube live. Ket sapay kumata kaduanda iti kaduandak iti sumagmamano nga oras iti tangatang alan. Ket sakbay na ti aming kakabsat ken papagayam ket ay ayusek pa lang dayto sound tayo tani agpukaw-pukaw might. Ayan, naimbag nga rabi kini kadaniw Marilyn sa Kulyes. Ayan, iti F4 kab iti Gataran Cagayan. Naimbag nga rabi. Kastamiten kini Sir DJ Ed. Iti Sonata na ayat Internet Radio Broadcasting. Naimbag nga rabi. Ayan ni Padli Maribel Vizcara Tiu. Naimbag nga rabi. Ayan, kunana nito, good evening mga kasunata and kadaniw. Ayan ni Sir DJ Ed. Ayan, natatan ni Sir Weno ni Kadani Frederick Ternora. Ayan, na imbag nga rabi, Sir, ken amin nga agboy-buya. Ayan, dati pitong agboy-buya kanya tayo ita. Alaga ta naragsak nga panagboy-buya kanya tayo amin nga kabsat ken na papagayam. Iti oras ket alas 9:35 iti rabi. Ayan, iti Bats 99 F for Rakab. Ayan, na imbag nga rabi. Alaga i-share tayo ti YouTube live, han nga Facebook tata. Ayan, YouTube live, YouTube live. Alaga i-share tayo tapno aduting nga kakadwa ket awisan tayo amin dagiti kadaniw dita. Alaga tapno agkikita tayo iti YouTube live, haan nga Facebook live. Talaga nga narigat ti agdadamo ako nada. Narigat nga sapsapulin. Ompay music. Ayan, Sir Frederick Ternora, ako na datayo pa lang tagbuybuya, ako na mate. Wen, sige, urayin tayo lang kita duma. Alakat share. I-copy lang data link iti YouTube live tayo, kat ipasa yung kadagiti group chat. Alakat sakbay ko nga ay ayusin when no tawag dito yan. Ay music yung background natin. Ayan. Ay ayusik tani. Nagrigat nga talaga.
Ayan si Kadaniw Irene Katimpo. Ayan at na Tamsakdan po. Good evening. Ayan magandang gabi sa ating lahat. Kaya syempre sige lang. Pag-urayan iti kakadwa tayo. Ayan matik amo ag-share dito mga Kadaniw isurudak kurana. Alakat pindutin nyo lang data share tapos copy link kunana copy. Ayan copy kunana. Tapos pwede yung ikapin to dyan ti messenger. At iwasan tayo lang ati ag-comment iti emoji. Yagkat katawa, bawal. Tapos lama din sa apay umutirumor nga sound. Ito tirigat na talaga. Nagdadamo nga talaga. O nada. Sound. Napigsamit. Sound. Ayan, dinggin nyo man. Kabsat ken papagayam no. Dati boses ko dito. Pukaw-pukaw samit. Awan sa. Ayan, ay sorry padli Jack amo dayta. Tila gamin papapanan tayo kunana. Alagat ikapim lang dayta share kunana ta datay igid. Alagat madamak nga sapsapulen. Ay pagmayatan na nga kunada. Tani. Awam ti masapol ko nga sound. Ay apo, ngamit tenan aya. Nagtrigatan ni kastaw eh. Ayan, tigay ko sa on padli tay music background, han nga tay sound. Tay sound ti mic. Ayan, napigsa ka nun ti sound ti mic.
Ayan tay music background. Kaya po, sa ano nga taang yan ta? Ayan, stay home ko na ni Mama Frau Charina. Ayan. Ayan na Sir Frederick pinindot mo JX, J Igid, Agparang, J Share, kada live chat ko na. Ayan, wen pudno. Sana all my ex. Alaga ta stay kay lang tani sapsapulog tay kontak danin tayo man. Ado ti basaan ti nga dani wita. Alaga ta sapsapulog tay nagrigat nga talaga. Nga sapulon. Ayan, baring abdan. Ayan, nagyaman Ma'am Maribel Atiu. Ayan, sige, hello, kunana ditoy. Ni kadani Lina Viloria. Ayan, hello kadani na imbang rabi. Happy watching everyone. Alaga ta sapay kumatani, maayos tayon, tani. Ado tayo nga talagan. Alaga ta gawis tayo pa iti kadwa tayo ditoy. Iti tapno kakadwa tayo iti YouTube live. Kat syempre, iti
Makadkadwayo iti tangatang ni Mr. Daniel Kenayat iti Barangay Bantay iti Solana Probinsya ti Cagayan. Ayan ni Kadani Rodel Robles. Alagata naragsak nga pa nagbibuya. Katni nagrigat nga talaga nga ay ayosin. Daytoy sound tayo ay apo ninyamit tenen aya. Aumpay masarakak. Alagata sapsapulon tinga talaga. Tay music na ay apo niyan. Kung anok pa nga tama sa pulan. Ayan kata check man, check. Audio check, audio. Ayan na-share ko na sir. Ayan nagyamanak. Ayan kata check man, check. Audio check, audio. Ayan na-share ko na sir. Ayan nagyamanak.
Ay apo awan lat na tayo music tayo. Manan. Kasano nga tataramido ko na ya. Ayan, kakabsat kan papagayam kita ulitin tayong to ulit. Ay apa, ulitin tayong to ulit nga talaga. Alaga tag sublite jay Facebook Live. Alaga ta kikita tayo Facebook Live kakabsat kan papagayam. Alaga ta kikita tayo ng damadyain tani. Malitik masurutan. Nagrigatan aya apa ingay. Alaga ta practice tupay. Tani. Narigat maggayam. Gayam nga basta-basta tegalay biti play sound when guests enter kuna naman rasan tayo man guest must authenticate wala dinggan tayo man awan samot lata ay apo ngamit tayo aya ayan dinggan tayo man no dati sound na ayan isulang gayam ti sapsapulit day ay apo ayan galing talaga papadag si hashtag talangka ayan magandang gabi sa inyong lahat dyan talangka boys yes ay apaw kasjay lang gayam oho
Ay, nasa Pulakmot lang. Hello, Sir Danny, pwede pong sumali? Ayan na, magandang gabi. Ninja 3 Exercise in Disguise with Walter Labajo. Ayan na, anong gusto mong salihan ngayon? Yes, magandang gabi. When naimbang nga rabi kanya tayo aming kakabsat ken papagayam, ulita, iti panangkablao kada kayo, iti nagasat nga rabii iti Sabado kanya tayo aming kakabsat ken papagayam. Eta agkakadwa tayo iti sumagmamanong nga oras iti YouTube live. Eta di ko na akon awisen nyo aminin. Tapno adutay nga kakadwa iti tangatang. Eta iti programa Dani ken ayat iti Facebook live ket mabuya tayo meten iti YouTube live. Babaen iti StreamYard. Ayan. Ayan, nadata ni Manang Eileen Kabab. Hello Sir Idol, na imbang nga rabi tayo amin nga wan labas na. Ayan, naladawak, haha, kunana. Ayan, hangka naladaw manang, karugrugimi. Kita medyo nasurutak tay audionan. Ayan. Ayan, vocal na pigsa sir, kunana. Sige, kapsutak basik. Ayan, Sir Frederick Ternora. Kita dinggaman at voice vocal na pigsa when kumapsuten. Ayan, when nga padli adu kumanti nalpasen makaturturo ko kunana. Apay sabalin na gan mo sis Nicole kunana. When ni manang Nicole Alexalen ket tinagan nang agpaypay suket Eileen Kabab. Ayan iti Ilocos Norte. Dek iti manani iti Dani Balasiw tao when kakabsat ken papagayam kablawak man ni Madama Karen Bros iti San Juan Abra. Alagata naimbag nga rabi. Sir Roderick Ternora, okay ka din iti vocal tayo? Ayan, watching lang ako DJ kuna ni Sir DJ Ed. When naragsa ka ba nagbuybuya Sir DJ Ed? At syempre, amin iti Sonata ni Ayat Internet Radio Broadcasting. Ayan yun nga eh. Iti Team Dani ken Ayat. Alakat mapangkay dito yun kakadwa tayo.
Ayan, pa-shout out Papa Dags ni Sir Musikoto Channel. Ayan, si Sir Icebirds. Magandang gabi, sir. Kita yung poging-poging sir ko dyan. When kakabsat yan papagayam, kita itang Arabi. Kita medyo naputot. Ayan. Ay medyo naputot nga kunada. Ayan, kunana dito ay Sonata Nayat Internet Radio Broadcasting ni Sir DJ. Watching lang ako DJ kunana. Sige sir, agyaman na kiti kadam. Eta dagiti Team Dani Kanayat Sonata Nayat Internet Radio Broadcasting. Ayan yun nay. Alagata first time tayong live iti YouTube. Kita sabay kumata magiging successful. Kita magiging successful dahil iti kakabsat kin papagayam no kadwandak. Iti sumagmamanong oras. Ngayon tayo panagpinpin no lipol nga kunada. Alagatan niya pa nga ito bubrahin nyo. Umay kayon. Ayan, sikat na talaga, sabi ni Sir Mikumoto. Ayan, sir, wag naman ganyan. Ayan, sir, pa-share ka minsan dito sa bahay. Ayan, magluluto kami ng pansit kabagan. Pansit kabagan na galing sa Isabela. Ayan, hello kadani, happy Sabbath and good evening. Alagat na ni Manang Eileen. Nagima senjay pansit kabangan, iyad adu yuta umaynak mapan kunana. Ayan, paborito ko yan pansit kabagan. Ayan ni Sir Musikoto Channel. Ayan, watching to all kadani ni kadani Kenneth Robles Ruiz. When naragsa ka pa nagbuybuya kanya tayo amin. Alagata magandang gabi sa inyong lahat na walang awan tilawas na ako naklata. Ayan, Sis Nicole, bawal kan emoji. Ayan, wag tayong mag-emoji sa YouTube. Ayan, maraming bawal sa YouTube. Di Facebook, awan ti bawal-bawal na. Ayan, when la sorry ko na
Niwanang Aileen, alakit wen kakabsat kin papagayon ket pagururayan tayo, alakit dati 8 wenno 10 tayon. Alagata sakbay nga pagururayan kadagiti kadaniwan tayo. Kita madawanak pa lang gi-share. Ayan, tapos share to FB sir. Ayan, when Sir kadani Frederick Ternora, when mabalinti nga i-share J FB. Kung madado tayo, ayan, 10 tayon. Ayan, isukan no padlitay sis. Ayan. May 10 tayon. Wen kakabsat kin papagayam ki pakamok kada kayo iti sangwanan. Iti programa Dani Kenayat iti Facebook Live ket mapanmeten iti YouTube Live. Ayan yan. Ayan, pa-request man idol tay ayat ko para ken ka plus ikaw ang dahilan minsanan na kunana. Alakat sige sa pulok dayta. Ay ikaw ang dahilan. Weno mensahen mi ayat. Ayan. Ayan na tayan. Ay to'y ayat ko para kin ka. Ay apo tay favorite ni ko right favorite ni kadani Alkate Ruiz. Ay apo to'y ayat ko para kin ka. Daman nagay ayaten aya. Damanin iti agay ayat. Agay ayat nya kaslatakyag kunana. No agayat ka ket alwadam no sikatay may tublak. Ket narigat kanton nga bumangon no nagalispay tinakay tublakam kunana. Dahiti maminsan nga panagsanaang at damit tigiti maminsan nga pagkakatawaan ket apo pakawanen na kami kunam latta. Alakad daytoyen kadani wenno padli Maribel Vizcara tiyo. Ito'y ayat ko para kin ka ket syempre paborito ni kadani Alkate Ruiz. Ayan, request ko man tayo isang linggong pag-ibig kunana mo. Ayan, maraming salamat kadani Irene Katimpo ma'am. Iya pa nag-share. Ayan, isang linggong pag-ibig sir agyaman na kaya po. Ayat pa more kaso DJ walang magkakagusto kunana. Ayan ni Sonata na ayat. Ayan, nadata ni Insan Nicolas Weng. Ayan, Insan Weng Nicolas. Shout out all co-officers of Sonata na ayat Internet Radio Broadcasting. Weng kakabsat ket papagayam. Naragsaka pa nagbubuya kanya yung amin.
Alakat alain nyo amin nga sunatan ni ayat internet radio broadcasting. Tayin tayo kikita dito. Ayan, insan tayo man favorite ko na peklan nga ayat. Ayat datan ni kadani wa Ernalyn Domingo naragsak karabiser kunana. Kaya na kata kayo amin kadani. Dito'y puso ang may saka. Ayan na apay tayat ibagbaga na kayat ko kung kuna naman. Ayan ni kadani wa German na Ubra Channel. Grabe ang hina ng signal ko sir. Naimbag nga rabi tayo amin. Kuna na when kastamit kanyam. Alakata share. Ayan te request ni Manang Eileen na kabab agayatak sa manin. Kuna naman ay apo apay nga agayat ka ngay. Awan mulit na ikaring yan sa patak. Ito'y puso ang may saka. Ubiyag ko Agayatak sa manen. Sige sa pulon tayo data. Agayatak sa manen. Ay apo ayan. Nagrigat agayato na yan. Agayatak sa manen. Kunamot ni Manang Nicole Alexalen. Awan ulit na itarik yan sa patak. Ito'y puso ang may saka. Ito'y puso. Alakat isarnuti nga roden daytoy agayatak sa manen ni Manang Nicole Alexalen. Kita damdama tayo request ni Padli Maribel Vizcara tiyo tayo ikaw ang dahilan. Kunak payon tayo agayat manen ay apo. Ayan na Brada Kenneth nasurutak lang. Itidalan mo adumet mapasurot kon kunana. Ayan, mas maganda talaga dito sa YouTube kadani para mapunuan ang oras. Kunani kadani Kenneth Robles. Alamat kakabsat kin papagayam no dati ads na ditakat hanyo mo't skip Ayan. Alagat hanyo nga skip iti ads na. Kitay YouTube tayon kat na monetize. Alagata adati sumsumreken nga kuan pagyamana kiti amin kada kayo kakabsat ken papagayam. Eta iti ano siya nga mangtatarapay iti channel tayo. At syempre, awisin kayo magkakabsat kin papagayam nga suportaan iti sunatan ni Ayat Internet Radio Broadcasting YouTube channel. At no agpaparehas tayo nga magawat iti arapaap na.
Ayan, ha ha ha, sa'yo ako sumusunod bro. Nasundan kita ako na namay. Ay ako. Pinabasol dari kita ah. Ayan, dahil nga sunod kakapsat kin papagayam ket para kadagidya agay ayat. Aya po kasta mo tengkin ni Manang Nicole Alex Salen. Aya po agayat kanon sa wanain. Well, kakapsat kin papagayam kit isarno tayo man nga rodan. Iti request ni Padli Maribel Vizcarratio ay ikaw ang dahilan. Kita talagang iti team song, iti team Daniel Kenayat. Daytoyen kakabsat ken papagayam. Kita nyo man, iti sino nang kanta dayti nga sonata? Ayan, i-share ko tap na makita dito screen. Ayan, isode kong kunada ito yan nga talagang nag-upgrade iti nag-upgrade. Ayan, dito yan. I-share ko. Makita yun. Ayan na. Sa balin samot namdapanan na. Ay apaw. Ni awana. Napananan nga eh. Ikaw ang dahilan. Alakata dayto yan, kakabsat ken papagayam. Share. Ala, makita yon. Iso dayto yan. Ala, iso dayto kakabsat ken papagayam tay kunak nga no, adati makita yung kasta, ibig sabihin ada ads na. Ayan. No, kasta ti mapaspasama kakabsat ken papagayam ket hanyo skip iso day tayo kung kunadang advertisement. Ayan, commercial. Ayan. Ay apo. Nyamit tayo na dapat amuan tayo nga advertisement nga kunada. Laday tuwin kakabsat ken papagayam. Bakit ba? Ayan, kiti sagsagot ko kada kayo aming kakabsat ken papagayam iti team Daning Kenayat, iti F4 Rakam, iti Sonata Nayat Internet Radio Broadcasting. Alagat para kanyayo amin daytoy. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ayan, naglakat ti agayat ngem nasakit ti masaktan ko na naman. Di ka lagi sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan,
Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Yes, Padli Maribel Vizcara Teo, ikaw ang dahilan. Siyempre, kay Kadani Maribik Parungaw, kini Jen Paz at Trinidad. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinig ng puso ko? Inadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, hindi na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso kong sipat. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Alagat ikaw ang dahilan nga talaga. Sir, pa-shoutout man kinala kay ko Richard Dulay ni Pagayam Lisel. Ayan, ni Gijay hampay nakastrip iti YouTube Live. Ayan, nadatan ni Sir Levy. Ayan, magandang gabi, Sir Levy. Request ko man. Ayan, nandyan siya. Ayos daw. Ayan, maraming salamat sa pagpasok. Pagpasok sa ating YouTube Live. Ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ayan, mabitinti ayat ket baka mabekel ket madi makaangis nukan ma'am kuna naman. Ayan, insan Weng Nicolas, han ka nga ag-accessan iti di heart tamadi. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal. Alawen, daytaman iti insagot kada kayo ni Mr. Daniel kanaya ikaw. Ayan, daytaman ti ikaw ang dahilan. Kaya syempre, isagsagot ko kanya yung amin day takatanga talaga. Alaga tawen nga kabsat yan papagayam. Kaya sige, itultuloy tayo lata iti mangibasa iti panagkablao yo. Ayan, sis Rica Insan, pasok kayo dito. Kunana, aywan, hanya makastrek ni sis Rica Mendez. Ayan, haha, in padas mo met Sir Frederick baka jay isang linggong pag-ibig, agbalin nga forever daytan. Kunana, sana all. Ayan, Jack Makabuya, kuna ni Ninang Florence Belango. Ayan, naimbag nga rabi Ninang. Ket iti presensyam kita pagyamanan. Ayan. Ayan da nga daninang Jen kini Ninang Marilex. Aya pa ho naglemlemeng dan samutan. Aha, nyamutanan. Apay ngay. Ayan, naka-live gayam dito. Iko na ni Ninang Renz Garma Manuel Bilango. When Ninang, naka-live tayo dito yan. Aya po padpadasan tayo man nga live iti YouTube. Ketwen kakabsat ken papagayam katag kay tuyen ti gundaway ngayon tayo mangigan iti Daniel.
iti daniw nga naisurat babaen tinatadem nga kapanunutan iti Eporakab iti Gataran Cagayan. Wen nga kabsat ken papagayam kadagiti amin nga balikas amin nga mapaspasamak ket adda iti kaipapanan na. Adda dagiti gundaway nga intayo pagsangitan. At damit dagiti gundaway nga intayo pagkatkatawaan. Gimiti agnanayon ket sapay kumatahan nga isuti agbalin nga mangrakrak wenno mga pababa iti panagtalik tayo iti bagbagi tayo. Kati kunadang arudan iti amin nga mapaspasama ket adda iti pagbanagan na. Ken addamot iti pagsayaatan, addamot iti pagbabaywa niya kunada. Wen nga absat ken papagayam iti intayo pagtutungtungan itang arabii ket maipanggep iti panagayat ay apo anyan. Panagayat nga iti naminsan ket si kantay nagsangit ken nagkatawa. Si kamet tay agluan maminsan, si kamet tay agpaspasanaang no dadduma. Ngemahan kay nga agkwati emoji dita. No katakatawa kayo, ha kunayo latta. Ayan ni insan Nicolas Weng. Ayan, okay lang insan. Ayan, Sir Kenneth, baka napandapay jay nakidate ko na na. When nga kabsat kay papagayam, awisan tayo pa, nagijay daduma nga amamo tayo dita. Naka-inpost ko pa jay Facebook page tayo itayan. At insan ayat manin anyan kunana. Di bale Brad, araw ng pagkakasama na tayo sundan nga kita Brad kunana. Kita dahito yung kakabsat ken papagayam tayo man nga ro dinggen tayo man dagiti balikas. Nga naputal wenno naputar babaen ti kapanunutan ni kadani Rodel Robles Ruiz iti Gataran Cagayan ket syempre iti kapanunutan iti Eporakab ni Sisa Rica Mendez wenno ni Sisa Melby Belmonte ni Sislin Viloria Colomna, Sis Marilyn Belmonte Sacolles, ni Sis Kadani Jane Villanueva Samatra, and ni Kadani Frederick Ternora Bautista, iti Kalawagan National High School, Gataran Cagayan, Kalawagan Dakkel, kunak kumata Dakkel magnaman. Wen nga kabsat ken papagayam ket iti paulo na daytoy nga dani nga intay basaan ket napaulwan iti isang linggong pag-ibig kunana. Ayan awan basit sir kunana ay apo ninang hanggang senti emoji kunakket agkatakatawa kalataditan. Ayan awan basit kunana. Ayan nga puro dakkel. Ket kunana ditoy kadaniw kunana. Naputar mi man dayti nga sangkabasit wenno nagatidtog nga daniw. Babaen iti panagpaspasanaang iti maysa nga kaming iti grupo kunana. Dayti nga daniw ket ipaay mi man kadagiti agay ayat nga inda nasaktan iti apagdarikmat kunana.
Ket when kadaniw kayat kuman nga ipalapal dagiti balikas nga iti maminsan ket nang pasangit kanyak kunana. Dahil ti paulo na iti daniw ko ket isang linggong pag-ibig ay apo makadiminggo lang nagsakitan ayan o apay ta makadiminggo lang bait. Lunes kunana. Itiin ta panagam-am mo ket nakitak dayta panagis-isem mo nga isumiten nagtuyusan daytoy rikna ken puso kanyan. Nagganasen. Idi nakita ka ket kaslameten kimat nga iti pagdarikmat ket natinag daytoy pusok ay apo nagganasen. Martes ket intangarod nagkitan ay apo nagalisto mo tayo matinsa. When Martes naalak iti account mo iti Facebook ket intameten agchachaten text kada video call intay na ramid ket nakita pa nagruprupam ay anyan ti katawa ken anyan ti lasbang no inkan kumitkitan ay apaw nagmayatay dagitaman ay apaw. Ket nadanon iti Merkules impariknam nga rod iti ayat mo kanyak ket anyan madik na pupuotan nga si kantay agpaspasanaang ay apo. Iti aldaw iti Merkules impariknam nga rod iti panagayat mo kanyak ket nariknak nga rod iti bara na babaen iti panagkitkita ta iti social media. Amin nga inkapanangan panagdigos ay apo sursurutek lata apo delikado. When iti aldaw ti Merkules ket inka nga rod sinungbatan tahan ko kayat nga si kantay marigatan. Ay apo. Madinsa. When nadanon iti Huwebes ket dayta panagayat nga nasudi ket nasudsudi pay ngem tay aldaw nga tiinit ket kumagaten ay apa. When iti aldaw iti Huwebes inaklun ko daytayat mo ket anya nga rod ti impapasta ijay sogo ti bara iti ayan ayata ay apo apay nga inraman ta ti sogo ngay ay apo haan di 7-Eleven latan. When impariknam day dinasudi nga panagayat nga awan tupulos iti makapada iti apagdarikmat ay anyan when
Iti aldaw iti biyernes napnuan samit iti panagin inayat ngem apay iti Sabado ket bigla nakmetlatan nga inapa kunana. Talaga diretso. Ay apay nga ita inapam kadayo kunana. Ay anyan nga nagsakit when nagsakit. Ay makapasangit ngem anyan tawan meten iti inak maaramid. Ay anyan nga nagsakit nagsaem timpalak ammo kanyak kunana when iti ipapanak han ko ammo nga iti radon ta nadanon aldaw ti Domingo ket imbagam nga agsinatan ay apaw na panain. Ay apaw. Isang linggong pag-ibig nga ayan-ayat ti amok forever tanga talagan. Ngentay ko na kun kadaniwan ket awan iti forever nga taltalagan. Nagrigat ti umasa iti maysa nga balikas ngem haan tumet laeng kun kunana. Ayan ni Bunso na imbag nga Rabi Bunso iti sirmata iti Kailokanuan ket ayabamon the founder iti members dagiti admins iti sirmata iti Kailokanuan. Ayan naragsak nga Rabi Bunso ni Deji Flor Almasan iti San Manuel Isabela. Ay ako nagkanasay. Anyan nga nagsakit nga dimteng iti biyag ko. Ngem bigla anak meten nga inak insina kunana. Apay kadi. Anya kadi iti nagkurangak. Ken anya kadi iti nagbasulak. Han ka kadi mapnek wenno makontento kanyak. Dagita kadaniw ti saludsud ko nga kasapulak iti sungbat. Han ka kadipay makontento iti panagsepsep mo iti gatas ko kunana. Ay apo matinsa makasangit tan sa dinner oras. Ay apaw nagrigatin na iti kastuhin aya. Yan nagbabaka sakali sa inyong dalawa kung sino ang mabirtud kayo brad na samahan kunana. Kanas meten panagbasam sir kunana ni ading Techi Almasan. Ayan. When malagip ko iti inta panagchat-chat. Dagiti balikas ngayon sawang mo kanyak ket kaslamet ten sinilong iti kataltalunan di tambak ngayon kain sawang. Ayan ayat pamor kunana. Ay apo nagkanasay. When inakman isangit ti kaririknak. Ngiman niya nga rod, awan meten iti maaramidak. Tajay ay ayatek, ket addameten itay ayaten na, ket kuna na kanyak agsinatan sana ko na. Numan pa'y makadomingo nga ayat itiin ka inpaay. At dalata met tiragsak, naalak met lang tibulibul ko. Kay dinapanta ginalam miis nga lugar kuna ni kadani Frederick Bautista Ternora. Ayan, nagbulibol ka no isuna.
Ayan na ading Deji Flor Almasan. Ayan, hanggang agisen iti emoji bawal. Ayan, nagkatakatawa kalatan ditan, bustahan kalagsen ti emoji. Ayan na. Ayan na tayo emoji ditan. Ayan, nabdaman tulatan. Ay, ala sir, sorry kung ano mo eh. When okay lang. Ading Deji Flor Almasan ni Bunso. Ayan. Daytoy nga balikas, tinangtukay tirik na. Kung ano naman tayo tumutan. Inkaayaten itinapudno. Nga awan pa nagdwa-dwa. When ay ayaten kamet sapay kumata ayatan nakmet itikas panagayat mo kanyak kuna naman bagim tapno na saksakit no in kapanawan ay apaw alagata ituloy tayo dayta ituloy tayong tadayta. Ayan natin dumpay. Alagat pagyamanan ti Poraka, iti gataran kagayan, iti daniw nga intay ng egan, iti ang arabi. Ayan na namurmurayan nak dita daniw nga iti isang linggong pag-ibig. Ha 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 kuna ni Ninang Everlyn Ninang Renz Garma Manuel Pilangco. Lunes nang tayo'y magkakilala. Kaya po, Martes, matiksa mo, Mike. Ayan, isang linggong pag-ibig. Ayan, kat sa pulot tayo man. Ay, isang linggong pag-ibig nga awan ti copyright na. Ayan, baka copyright na, makopyright tayo. YouTube pa Mike. Nariga tayo. Ayan, awansa. Sa Balinsawan. Ayan, dahito yan, isang linggong pag-ibig. Ayan, una iti sakit nan. Kunana. Isang linggong pag-ibig.
Ayan na, shout out Bel Antonio pasok. Kunana ni Besa Bel Antonio na imbag nga rabi. Ayan, tay dayang insan. Kunana, sige, banatan tayo damdaman tayo na. Martes na tayo'y muli magkita. Hi, wishers. This is Isang linggong pag-ibig. Day taman tay kunada nga isang linggong pag-ibig na ya. Ayan na, di bali, sis, pauwi na makikita kami niyan. Kung ni kadaning Kenneth Robles. Ayan. Naimbag nga rabi. Apay nga tagkita dangay. Ayan. Alagata kitang tay makapa dayang-dayang nga makapa wag-wag iti tultulang. Dayang-dayang.
Ay apo, dayang-dayang tayo manin. Dan tayo baka dati copyright na. Kuna naman, no copyright intended. Kuna naman, baka da copyright na dito na gulpe. All started with a letter. Could turn into this. Margie, will you permit me? Yes, of course. Nag-right at dansa. Adi agbabakitak latam. Agbabakitak remix. Remix. Ayan, remix. Agbabakitak remix. Mayat na ito eh. Sigurado nga awan iti copyright na. Ayan, digijag, babakot dita, umay kayon. Umay kayon, taggatas tayon, kunana. Nagmayatan, ti pa nagchat-chatan na ya. Alakot kitan tayo man. Naggana sa'in. Alakot sumala kayo mo't ay agbabaketak ay apo. Agbabaketak kanoya. Hanyo una iti agbabakit. Nagmayatan, hindi kaya oray babakit na talaga nga nagmay ti salad ha. Talaga mayat palang ti kending daw oray babakit na ya. Wala naman. Galapusin nak ha kuna naman aray ko insan. Apa babakit ka insan? Awan sa pule
Kalariro ay kunkunada na amoy lupa di ang ugda. Di bakit ang karomansa napay humang tigadas na. DJ Remy Remix. Agbabaketak. Kunkunada Agbabakit na ka talaga. ay manuyuya wendak di damet na tuy marit na. Ayan, nadata ni friend ko, Melanie Garan, na imbag nga rabi, friend. Kita, syempre, iti, dito na partes ti Temli, kay Baggaw, Cagayan, na imbag nga rabi. Kita, data suna. Ito nga kabsat kin papagayam. Iti ti programan tayo daning kinayat ket mabuya tayo miten iti Facebook Live. Ay, Facebook Live. Facebook YouTube Live kunak kuma. Ayan, iti programa tayo ket mabuya tayo miten iti YouTube Live. Babaen iti StreamYard nga kunada. I'm alone from Sonata, Sanda, Masurutan. Kunana, alakata insan Nicolas Weng. Kita masurutan dantoy latan numaminsan dayta. Kita isurutan to numaminsan isuda. Ayan. Kita pagyaman na kiti sa pulong agbuybuya iti dayti nga oras aldaw iti Sabado. Kita talagang kakadwa tila tayo iti tangatang kakabsat ken papagayam. Alakata ti kayat na iti kumablaw iti live. Kita mabalin tayo nga sumrek. Kita ipasak daytoy link iti Messenger. Kita sapay kumata maalayo. Ayan. Lakitak mantenaga ni kadani Frederick Bautista Ternora or ni Padli Maribel Kumang madina kaya tayta. Amuklatan nga madina kaya. Iso nga hangkulat tayo magbaga. Ni kadani Frederick sigurado nga sumrok da ito. Mamati na nga sumrok da ito. Ayan, kadani Frederick, babaling ka nga sumrek. Babalinti nga sumrek, iti tangatang, inpasak kanyamon tay inpasak kanyamon tay link. Tay pag-circam nga kunada. Ayan, nadata ni kadani Jane Villanueva sa Matra. Alakata hello kadani I'm back kunan nagsuble. Alakata ni insan Nicolas Weng insan anapay ngay. When hindi bali syaklatan mangilak anti sonata. Ayan, nagyaman na insan. Alakitakman no, ayan ni Padli, pa-request man Padli tayo muling binuhay mo. Ayan, thank you kunana. Alakata sa pulog ka Padli Maribel. No, hanya copyright data. Muling binuhay mo.
Ala day ko yan. Amot siguro nga copyright. Pitak tulad tanda. Ayan si Mami Ivy. Ayan, Team Ivy Clotario LS Pinas. Ayan, magandang gabi sa iyo, Mami Ivy. Ayan, makapiright ka dyan, sir. Kunana, when? Yes, Mama Ivy. Ayan, hinahanap ko yung mga hindi copyright song. Pagkat kapiling ko ang tulad mo sa akin ang magmahal na. Ayan, maraming salamat. Ayan, parang kilala ko yung my team song na yan. Sabi ni Adani Rodel Ruiz. Sana lang ako ayoko na nang magmahal pagkat lagi na lang Ayan, na good, sabi niya. Ayan, maraming salamat, Mami Ivy. ngayon ay biglang nagbago. Ayan, nasundan ko yung setup ng V8 sound card. Ayan. Muling binuhay mo ang puso't isip ko na dati ay nag-iisa, ayaw na sa mundo. Ayan, ayat pa more. Kuna naman. Saya pagkat kapiling ko ang tulad mo sa akin ang magmahal na totoo. Ayan, haha, ayat pa more. Kasta talaga ti Abyan. Ay, basta kayang ipaglaban nga kunada. Ayan, nandyan na si Bel Antonio nakapasok. Ayan, Sonata Nayat Internet Radio Broadcasting. Nakapasok rin sa wakas. Ayaw na sa mundo, ngayon ay kay saya, pagkat kapiling ko ang tulad mo sa akin ang magmahal ng totoo. Ayan, day taman tay request ni Padli Maribel Vizcara at Teo. Di ka mo nuno ti pang isagutan na. When no sino pang isagutan na kunak kuma. Ayan, try again kuna na mit sir. Ay apo, hanya makastrip ni Kadani Frederick Bautista Ternora. Apay nga ita, host mabalin nag-request pusong salawahan kuna na met ni Kadani Jane. Apay nga ita pusong salawahan. Ayan, ano i-share ko sis kuna na met. Kaya pa.
Ayan, nadatan ni si Salina Viloria. Ayan, naimbag nga rabi. Alaka tao madado tayon. Ayan, 12 tayon. Ayan, sir, pwede mag-request. Dakkel ayat kuken ka. Ayan po, madim kayat tibasait. Dakkel ayat kuken ka. Ngempulus ti mo makita. O na, ayan po. Nyamot na yan. Ay apo, dakkel manen, dakkel manen. Ay sa pulot tay dakkel ti ayat kuken ka. Awan samay. Dakkel ayat ko ken ka. Ayan, dayto yan tayo dakkel ayat kon. Di mo makita. Kaslap lamaan, buyain ka. Ngami, di mo amot agdatrin na. Dakkel ayat ko ken ka. Di mo makita. Kaslak lamang, buyain ka. Ngami, di mo amot agdatrin na. Ayan na kablawak man ni kadani Mark Castro. Sir, kuna na mabali nag-request at ay man kanta nga agnanayon ngay ayaten ka. Gana sign. Ayan na kablawak man ni Ninang Marilex Banan Buyugan. Ala ko na ditoy, hi Sir DJ Pogi na imbag nga rabim, kastamitin iti amin nga viewers mo ko na ni Ninang. Ayan. Ayan, nagyamanak man na Ninang. Iti kadam ni Ninang Renz, di ka mo napananan. Ayan ni Ninang Jen Awan. Lumakit kita adda sa bali itaar pa ketsika tainggit anan iparangan mo nga isu saan na siya. Alaga ta kakabsat ken papagayam di kayat nang ayan, disconnect ko na naman. Your guest will need to connect their mic before you can add them to the stream ko na. Ayan, hanya kanungan nakakonect ni kadani Frederick Bautista Ternora. Kadani Frederick Bautista Ternora kita i-connect mo data mic mo when hanya mic ata microphone ko namlatan at pindutin mo ita data ti sign mic na. Kaya J-cam mo, ilukat mo. Anyaketin tiligat na napusunadam di nakakursunada naglag ka si kaapuso taapay-pay lang ang isuan. Ayan, Sir Jayman na dawel nga driver ti request ko. Ha ha ha. Ay abo pang isagutam ngay data nga kanta. Si Salina Mendoza Viloria Colomna.
nagsakit nung makikita at Ayan, hello friend, loving arms. Ayan ni Bel Antonio. Ayan, na nakastrukso na nga talaga. anak Ayan, nakapasok ka na, kunana. Ayan ni saan Kadani Frederick Bautista Ternora. Ayan, your guests will need to connect their mic or cam, kunana, before you can add to the stream. Alagata kum data. Ayan ni Kadani Ralph Jaylin. Ayan po, erasum data. Kabsat. Ay, kabsat Kadani. Ay kay emoji. Bawal ka ti emoji ti YouTube. saan na siya iparangarang mga isu Ayan, data na itadakkel ayat tuken ka. Gana say. Nagdaman to dagi kita tuma sa pulot dagi ta. Eket sa pulon tay pay nadawel nga driver kano. Ay request ni sis ayan daytan. Ay nadawel nga driver. Ay apo. Kanyo una iti agdawel-dawel. Ayan, para ka digay driver nga nadawel. Digay nagdadawel nga driver. Ayan, no copyright ay sabong ti Hardin na lang padli. Thank you, kunana. Ayan, uray audio latan insan. No ma-play mo. Ayan ni insan weng. Anya ka no dayjay. Ay ma-play ko ka no. Insan patukar mo man jay loving arms. Ilocano. Kunana may. Alakitan tayo insan no hanya copyright Loving arms. Ilocano. Ilocano version. Ayan. Ayan, baringhan nga copyright. Ay loving arms. Ayan, ura English dito insan. Baringhan nga copyright. If you could see
na. Apo. Mas may met mo lang no English na kunada. Said that shit right or wrong. Laingay. The one who said Ayan, send ko kanya yung messenger. Ayan, nagyaman na ka isa. Ngayon, driver, sweet lover, kanumay. Ayan, nagpaiso. na. Ano din ating gusto yun eh? Boy. If I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If you could only hold you now. I've been too long in the rain, too long in the rain. Take it any comfort. That I can. Looking back and longing for the freedom of my chains. I need your loving arms again. Rayaw ni Ilocano. You can hear me now. Daniel Kenayat. Kunanamay. To the lonely night, dreaming of the arms of every time. If you could only hear me now. I've been too long in the rain, too long in the rain. Taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains. I need your loving arms again. Rayaw ni Ilocano. Daniel Kenayat. Kunana. Ma-request man sir, awan kapatid pinaglabas. Sunatan ni Ayan. Awan sir, damdama. Ayan, day taman. Been too long in the way, too long in the way. Taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains. I Nagmayatan nga sunatan, Loving Arms. Siyempre, sagsagotin ni insan na Loving Arms. in the rain, too long in the rain. Taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains. I need your loving arms. Sige. Day taman. I can almost feel your loving arms. Sige. Unay na niya, kanta na po. Apao na yan. Arms. Manibot pa lang. Loving Arms. Rayaw ni Ilocano. Yan. Kada. Alakata sige nga rod. Day taman. Day Loving Arms. Kita isarsarno tayo matin nga rod tay Ilocano version. Iti Loving Arms mutlang. At syempre tayo kinanta ni Ma'am Duquesa Bareng. Kita intay mandinggen. Pengayawan sound na. Nay Allah, awan mo't sound na. Pikas jay.
Ayan, awan sound na. Sayang. Kuna na mo. Agoray insan sa pulon tadayta ang kamadanagan. Apay nga napananangay. Ayan, insan, nasarakak mo't lang. Daitan. Isuato yung request ni Insan Loving Arms. Ilocano version nga kinanta ni Mama Duquesa Bareng. Malagip na pa'y Iti Esonatics. Ayan. ipapaay. Ayat nga nagpaydo matragsak man punas lidan. Nagmayatay. Puso nga inggeturay. Mabuteng agsal. Nga lumakita ka tsak malaptan na rin na. Barat pagig mariknak no kailiw ka. Ay apo may iliwan nga tam. Kutsumit ayan ayan ta. Nabayag anak ko kawa. Nabayagan ng liklik-lika. Ginandag ko nga lipatin, tinaglabas. Ngim naturong dayta ayan. Pusok ti pulos makaliba. Di ka kaya ako kawin to'y kaungga. Kasanong mata Sanong mata. nadawatek pamakawangkin ka. Tapno agsugli ka biyak ko di ko'y dagdag. Mga asin ka nagmamudi ang tsansa. Nabayag anak ko kawa. Nabayag kang mandiklik-lika. Ginandatong lipatin, tinaglabas. Ay apo narigat nga lipatin tinaglabas. Usok ti pulos makaliba. Di ka kaya ako kawin. Ayan, abangan po ang video niya sa YouTube, producer by Loving Arms po soon po. Ayan, wow, insan na Loving Arms talaga lang. Go, go, go! Ayan, nanaragsak na ka, insan Loving Arms, magiging producer ka na. Nabayag anak ko kawa. Nabayag ka ng liklik-lika. Ginandat ko nga lipatin, tinaglabas. Ngim naturay dayta ayan. Usok ti pulos makaliba. Di ka kaya ako kawin to'y kaungga. Di ka kaya't ako kawin to'y kaungga. Lakata kakabsat ken papagayam ket sumarunong miten. Ay request ni Kadanio Jane Villanueva Samatra. Ay pusong salawahan kano. Ay apo. Nyamot na pusong salawahan na ya.
Apay ngay kasjay kayo ngay. Ayan, yes, kasama ka insan sa kumapit katoy sakak ko nanaway. Ayan. Alaga ta kakabsat ken papagayam. Eta daytoyen iti pang closing song tayo. Eta kagyaman ak unay kada kayo amin iti panang tarabay iti programa tayo iti YouTube live. Daniw ken ayat. Kita sapay kumakabsat ken papagayam tadantuman na maysan nga kanito wenno aldaw ngayon tayo pa nagkikita iti YouTube live. Kita Sir Kadaniw Frederick Bautista Ternora ket sumrek kanto no maminsan. Ayan practice tanto rayta. Alagata panagyaman iti anusyo kakabsat ken papagayam kadaniwan. Kita gundawayak man iti agyaman ni insan Nicolas Weng, Loving Arms, ni Padli Maribel Vizcara dito na Baguio City, kadaniw Lina Viloria Colomna, iti F4 Rakab, iti ni Sisa Jane Villanueva Samatra, kadaniw Frederick Bautista Ternora, kadaniw Rodela Robles Ruiz, Kenneth Robles Ruiz, kadaniw Rica Mendez, ni Lina Marilyn Belmonte sa Culyes. Ayan. At syempre ni Manang Aileen Cabab, ni Manang Nicole Alexalen. Ayan, nagyaman iti kadayo ni Bes Bel Antonio. Iti sunatan na ayat Internet Radio Broadcasting, Daniel Balasiw Tao, ayat ken Daniel Ledang di Kalman. Iti Trula Ben Soulmate. Sirmata iti kay Locanuan, nagyaman kanyayo amin kakabsat ken papagayam. Ayan, thank you so much. Ayan, more trisong po, one friend na nothing gonna change my love for you. Ayan. Bye, and God bless always. Kita kikita tayong ton maminsan kakabsat ken papagayam. Ito'y pagayam yon ni Mr. Danim Kanayat, iti Barangay Bantay, Iliti Solana, Probinsya, ti Cagayan. Eta bye-bye. Ket syempre ti Daniel Balasiw Tao ni Madam Karen Bros, iti San Juan Abra. Alagata panagyaman. Bye-bye.